ምንድነው? ቆይ እናንተ ማለት ጥላቻ አይምሯችን የበረዛችሁ እውቀት ይባል ፖለቲካ ነው። ክፎች ናችሁ እንዴ? ለምንድነው የምትሰድቧት? መብቷ አይደል እንዴ? እኔ እኮ ሁሌ ነዲ በባይዚ እግዚአብሔር አንድ ሰው የግድ እኔ ወደድኩትን ካልወደድክ ብሎ ስድባለ እንዴ? ደግሞ አያፍሩም። ራሳቸው በቃ ጥሩ ኢትዮጵያዊ አንድነት ሰባኪ ምናምን አድርገው ነው የሚያወሩት እንዴ? አንድነት ማለት ኢትዮጵያዊ ማለት ዘረኛ ለመሆን ማለት የሰውን መብትና ፍላጎት ከናስተሳሰቡ ማክበር ነው። ክፎች እኔ ባይዚ እኔ ክፋት 1 2 3 አውቃለሁ። ክፎች ናቸው ክፎች። አንቺ የወደድሽውን ያንቺን አመለካከት በስድብ በምን አሸማቀው የራሳቸው ሐሳብ ባሪያ ሰው ሊያደርጉ በየሰው ቤት ስድብ። አሁን አንድ ሰው ያለ መውደድ አንተ መበትት ነው። ገብቶሃል? የፈለከውን አልወድም ስትል እነሱ የሚያዩት ፖለቲካ ነበር። እነሱ ገባ መብትሽ ነው። ባይዜ እኔ አንድ ነገር ልንገርሽ። እኔ አንድ ቀን ሰው ሰድቤ አላውቅም። እዚህ ላይ كل مشغول ሰው የሚያስበው የሚያምነው የሚፈልገው መብቱ ነው። እተውለታለሁ ለሱ። ገብቶሻል አይደል? እንትን ነው ይበል እንትናን አልወድም ይበል መብቱ ነው። እኔ ከሰውም ይሄንን ፈልጋለሁ። ለምሳሌ አሁን የምትሉትን ሰውዬ እኔ አልወደውም፣ መብቴ ነው። ፐርሰናሊ መታችሁ እዚህ አንድ ባይዜ ሰው እኔ አንድ ማምነው ነገር አለ። ሰው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በልብ የሞላ በአፍ ይወጣል ይላል። ሰው በልቡ ያለው ነው የሚያወጣው። ለምሳሌ ውስጡ ስድብ ያለው ሰው በአፉ ስድብ ነው የሚወጣው። ገብቶሻል? ውስጡ ከልክ ያለፈ ጥላቻ፣ ማይምነት፣ ቆሻሻ ነገር ውስጡ ያለው ሰው ወደፊት የሚያወጣው ቆሻሻ ነገር ነው። እኔ ጋር ደግሞ አሁን ስትሰድቡኝ እኔ መልሼ ማልሰድባችሁ ስድብ ስለማልችል አይደለም። ስድብ ከእናንተ ተምሬያለሁ። ውስጤ ግን ስድብ ስለሌለ ነው። ገብቶሻል? ቲክቶክ ያሉ ሰዎች እንዳለ የተመቱ ናቸው። እዚህ ላይ ብቻ አትያቸው። ሜንስትሪም ሚዲያ ላይ የሀገሪቷ ሜንስትሪም ሚዲያ ላይ ይወጡና ሜንስትሪም ሚዲያ ላይ እኮ ነው ቀለል አድርገው በማራ ዋስተው ህዝብ ይሰድባሉ፣ ያባላሉ። እኔ ይህንን የምናገረው እዚህ ላይ ኮመንት ለሰጡት 3 እና 4 ሰዎች አይደሉም። እኔ በጣም ልቤ ንጹህ ስለሆነ የሰናፍጭ ቅንጣት የምታህል ጥላቻ ለማንም ስላሌለኝ እውነትን ከመናገር ወደኋላ አልልም። እማምንበትን እውነትን ከመናገር ወደኋላ አልልም። ኢትዮጵያ ውስጥ የተለመደ ሜንስትሪም ሚዲያ ላይ በኮንፊደንስ ይወጡና ኢትዮጵያዊነት እያሉ ማር እየቀባቡ መርዝ ይረጫሉ። ክፋት፣ ተንኮል ሲረጩ ይውላሉ። ህዝብን እንደ ህዝብ ይሰድባሉ። ብሔር ብሔረሰቦች ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ 80 ምናምን ብሔር ብሔረሰቦችን ቀለል አድርገው እንትን ያስተማራችሁ እንትና ነው እንትን ያደረጋችሁ። ከዛም በኋላ እነሱ የኢትዮጵያዊነት ዘብ ናቸው፣ የኢትዮጵያዊነት ጠባቂ ናቸው። ክፋታቸው፣ ተንኮላቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ባይዜ ኢትዮጵያ እንደሚል ሰው ክፉ፣ እንደዛ እንደሚል ሰው ዘረኛና ጨካኝ የለም። ባይዜ ሀገሪቷንም እንደዚህ አይነት መቀመቅ ውስጥ እየከተቱ ያሉት እንደዚህ የሚሉ ሰዎች ናቸው። ተው በቃ። ሰው የሚፈልገውን የሚያስበውን በሚፈልገው መንገድ እየተናገረ ይኖርበት። ሰው አትስደቡ። አንተ በቃ ወደ ሌላ እንግባ። አሁን በእንግሊዘኛ አድርገህ ማስረዳት እግዚአብሔርን በጣም እንግሊዘኛ ወይ ሰዎችም አሉ። እንግሊዘኛ አድርገህ አውራ። እየገረመኝ ነው አሁን በጣም እኔ ራሱ በጣም ነው የተናደድኩ። እግዚአብሔርን አንደኛ ነገር ምን እንትን ስትለኝ እኔ ደግሞ አልፈለኩም። በቃ ማለት ነው አሁን አንቺ አልፈለግሽማ መብትሽ እኮ ነው። በቃ መብትሽ ነው። ይሄን ማክበር አለበት አንድ ሰው። ተምሯል ከሆነ አይምሮ አለው ከሆነ እንዴ ተምሯል ከሆነ አይምሮ አለው ከሆነ አንቺ ያልወደድሽው ነገር ማክበር መብቱ እኮ ነው። በቃ መብቱ ነው። ካልወደደሽ ብሎክ ያደርግሻል፣ ካልወደደሽ ይሸሽሻል። በቃ አለቀ እኮ።
ما تفلقوا سو قبتها التايو ستيب بارغش ما عرفنا نيجر من الإكزابيرن أني سلسي نجر من ناجر تيجي نادي بوجاربي همين يساني فكرت الزينتن بلوم يا الراس وحقيقة زواج عنا التي حد زي من اللي حد زي قال على السوق توقع وان بربادين وان يادون وان التامنتون بيجانا كيسا تجرا شون دندي سجرا كنا همين كم جراني مكافتو كما وجين جرا شونا من جداني للم غرو أوف تاتي جرا شون دندي سبيجانا كيسا جرا هما كنا نزيكو إكزابير أهون أنشي بتناكر እንደዚህ ስለተናገርሽ የሚሰርቡሽ ሰዎች እውነት የተመቻቸ ቦታ ላይ ያለ ምንም ከልካይ የሚያገኙ በስማም ብለው የሚያርዱ ክፉዎች ናቸው። እውነት አውሬዎች ናቸው። ሰው እንዴት እንደዚህ ለምን እንደዚህ ታስባለህ ተብሎ ለምን ይሰደባል ሰው? አሁን እኔ እንደዚህ አልጽፍም አልቀጣም ስላልኩ ብዙ ሰው ነው የሰደበኝ። መጥቶ በጣም የሚያናድደኝ እኮ እሱ ነው። እዚች ሀገር ላይ እውነት የጋራ የወደፊት የለንም እንዴ ብዬ እንደፈራ የሚያደርገኝ ነው። ሰው እንዴት የግድ እንደኔ ያስብ ተብሎ ይሰደባል? በቃ ከዚህ እንወጣ ራቻኔ አይዞን ሉላቆ በቃ እኔ ልውጣ። ቆይ በቃ ራች ያኔ ራስ እንትን ልወጣ በቃ ሽራች ይመቸ አኒ ኡጋረቢ ማልቱ ነዲ በሰይተኒ ኢላ ሁንዱም ትኬሰኒ ነዳጋ አና waan hamaa dubbatu argitan hin beektan saba kamirrattu even ijoolleen keenya yeroo nama arrabsan dhiisaani ani wanta arrabsu jedhamuun jaaladha. Riqicha adwaa isa finfinnee jiru namni seenaa yoo deebsis lafti seenaa nawwaalu eenyu sarracee akka xaaliyaanii unkuree eenyu paastaan gowwome eenyu buphaan gowwome akka biyya gurguree har'an falmee sirreessa seenaa karaarraa maqee kara deemtuun wajji waa'ee gootaa haasofna kara deemtuun wajji waa'ee gootaa haasofna riqicha ragaa waama riqicha adwaa isa finfinnee jiru namni seenaa yoo dabsis lafti seenaan jijjiiru eenyu sarracee akka xaaliyaanii unkuree eenyu paastaan gowwome eenyu buphaan gowwome akka biyya gurguree har'an falmee sirreessa seenaa karaarraa maqee kara deemtuun wajji garmaamu tola foonaa dhaqu adwaa jechuun nuuf hacaalu foonaa dhaqu isatu nutti mee waa'ee adwaa kara deemtuun wajji eeyyee xaxxaabbate yaasiinoo caammaa maaliidha gaayis dabaltaaf godha dubartoonni 12 of ajjeesaniiru jedhan maal ta'ani jennaan raachuun onlaayinii irraa badee qoy dubartoonni qofa maaliif du'u raachuun tiriidantii oromooti malee tiriidantii dubartootaa miti maalidha ummanni gaafii gaafachaa jira ayaan immoo qaaraa kenneeti jeneraal ko ayaan immoo maalan jedheeni ay dubartoonni sislibbii qabu malee dhiironnis tasa qaayyaa jiru naaf kootii nan jedhe dubartoonni 13 of ajjeesaniiru barakinaa moo maal dhuganedhan maalidha raachuu ati ani tiriidantii oromooti jette malee tiriidantii dubartootaatu jette maaliif tirii dubartoonni qofa of ajjeesu naan jennaan ay dubartoonni sislibbii qabu akka dhiirotaan danda'anii dafanii tussaanii hossanuun jedheeni garmaamu tola dhiironni of ajjeesaa malee maalidha inde maqaanan balleessina raachuun tiriidantii dubartootaati malee tiriidantii oromoo miti na jechisiisaa jirti dhiironni of ajjeesaa malee yoo barakinaan isin dabbare shuguxiin jira of ajjeesaa naaf kootii garmaamu tola isti warrine raachuu ko ogo foonaa dhaga leenca keenya ooyyaashuu ko ashanaafii ko raachuu ko baga nagaan galte baga nagaanne hin ajjeesu naatin
Aroofache saafona astakora jirtu foona dhaq. Raachu ani tiriidantii Oromooti jettee sakkaste dubartootumatti naaf qotii keetiin of ajjeesaa jiru. Ati tiriidantii dubartootaati naan jechaa jira uummanni. Dhiironni maaf of hin ajjeestanii? Nan astakorina hin ajjeesnedha. Iyesus. Miqqanya ammati jiraatee maal taqqabtoota of ajjeestee qaba. Anaaf Raachiyee sanyii namaa raachiyee uddee garmaamu tola. Amma xina jeesina kum nama gara hojjetu ammati jiraatee maal taqqabta? Lakki raachi zeddoo tagiree abbaate waan naasiraa asfassaamii kun raachi naati naali afaan qabi. Anama duufin qabu sorry. Wale asino. Zinnanya osanaafis hinduutu. Insoofin isaafillee hinduutu. Maali profaayilii iyyuu kudhan jijjiirtanitti moo? Naa jirtaa bro. Si jira. Zeddoo ko mangisti. Waan naasiraa asfassaamii kiyya. Mucaa safaraa obboleessa hangafaa. Garmaamu tola foonaa dhaqa. Garmaamu tola. Riqicha ragaawama. Riqicha adwa. Isa finfinnee jiru. Namni seenaa yoo dabses lafti seenaan jijjiiru. Eenyu sarracee akka xaaliyaanii onkuree. Eenyu paastaan gowwome. Eenyu buphaan gowwome. Akka biyya gurguree. Harran falmee sirreessa. Seenaa karaarraa maqee. Kara deemtuun hin wacci. Waa'ee gootaa haasofna. Waa'ee raachuu haasofna. Kara deemtuun hin wacci. Waa'ee gootaa haasofna. Waa'ee raachuu haasofna. Raachuu koo goota Duubaay keessa deemee burjii Kalifaa Oromoof deebise. Raachuu goota Boolee keessatti asaambusaa nyaachaa uummata isaaf qabsaa'e. Kara deemtuun hin wacci. Waa'ee raachuu haasofna. Garmaamu tola. Foonaa dhaqa. Raachuu keessan. Sareedha tokko innaatiin antaraasu saree. Maanaa rabsita. Kara deemtuun hin wacci. Budaa dharaan kunuun nyaattee tolte. Naatiin xonqolaan natti hojjettee sareettee na arrabsite. Na nyaattee tolte naatiin. Anaa keetti uyi giftii koo Yesuus isheen kun goddaanteetti. Garmaamu tola foonaa dhaqu. Obboleessa welkaam abdii mangisti hin qabdu isti kan nyaattu tibsi. Garmaamu tola. Baga nagayaan dhufte raachuu kee. Isinii dhufeera raachuun keessan. Tiriidantiin keessan. Mucaan keessan isa sin dammaa fannaniin guddistan. Mucaa keessan ishee qabbattuu juusii malee bishaan hin dhugne. Amma barte qaadda guddatte. Sakkaaraa miidha tokko. Innaatiin wajjin dhugne argiteetta? Hin sakkaarre immoo. Raachuu keessan. Baay'ee siyaanni raachiyee. I know. Aizoo shamma dhufeera bakka. Amma sinii dhufeera foonaa dhaqu. Raachuu ko ooko. Eeyyee keenya qaalii namaa jabaadhu dirqama. Leenca kenna. Ooko weeliste fiqirii keessan sakkarteettedha tokko innaatiin. Saaksii bakka. Maali asiinoo saaskiidha. Raachuun tiriidantii Oromoo miti. Mucaa keessan isa sin dammaa fannaniin guddistan. Foon haadha qabu. Abasuuda amboo. Qoraasuma dhiiraa. Raachuu ocholoonii Oromoo. Tokko hin gadda dhufeetu na argee. Ittuman tole masalee. Yeroo jalqabaaf dhufe na argeetu. Ittuman tole masalee. Raachuu. Buskuutii haadha kee. Garmaamu tola. Baddaa loomiin urrumaa. Gaangeen hin dhalte jedhanii kan jiruuf barri darbee kan du'eetta dhiite jedhanii seenaa heenya gunoonnu malee Orominiin immoo ni du'a malee
Malo, 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 malo. Gishe, dute senandu tembatu. Yarachuko, botiako, daloni si farsa jedani. Malo, 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 malo. Rachuki mami, phone hanako. Ay, kero loko bas gaber meutin sitol chado ko takatata yero sadi na arab siti adoko. Yero sadi takatata trident oromo yero sadi takatata sayu afan oromo tin na arab siti adoko. Otolle amari fan na arab siti bakka jarada jeden sidar. Yero sadi takatata na arab siti jenna meuti si atatte. Oto oromo ta emaf oto oromo ta malif diya gurgura. Oto oromo ta malif rachu arabsa. Oto oromo ta te maf rachu arabsita natin. Trident oromo arabsita. Ate ingam garmamu tola. Anta fogari Ethiopia kamam nan jedhi amma tokko. Ethiopia kimami dabarani. Chirashi oromo ra darbe Ethiopia kimam ta'an jira bar. Maaf na arabsita doko. Arko. Ay makinati yani wan birati yense. Garmamu tola. Guys, double tap go da sharing jiru. Phone ha ko share go chanjirtan. VPN fayyadama. VPN ko mata Bujumbura Burundi da fida live ko gessa jira hundum tikesan copy link go da share go da nama. Ambulance tu ya ambulance ani mo namati ye je soda de bar. Ilma sanyi moti garmamu tola ebbifami adoko Yesus diras fikirin kesan nanga bagaba jira guys hundum tikesan nama kudan share copy link Nani is in the building Rachi akkam jirta ay fikiri kesan kuno jammartani mo Rachu maluma taate machoften ante nati rachu ne deomi matatti dugdi